iracyakomeje. Ubu ngubu abo baturage bari muri Kigali Pele Stadium bameze neza, bari kwitabwaho na polisi y'igihugu y'u Rwanda yacu, ariko gusa si bo bonyine bari kumwe, kuko hari abandi bo muri Congo bahunze abasirikare ba FARDC 116 bahungiye mu Rwanda nyuma yo gutsindwa n'inyeshyamba za M23 cyangwa M23. Abasirikare ba FARDC babasanganye urumogi rwinshi, bavuga ko ari ibisanzwe kuba bafite urumogi. Baba babajije ku ntsinzwi yabo, bavuga yuko kuba batsinzwe atari bo batsinzwe, ahubwo hatsinzwe igihugu cya Congo, kuko ari bo banze kumvikana na M23 ngo bumve icyo bashaka kugira ngo basubireyo. None ubu ngubu uyu munota, izi saha, abasirikare ba FARDC bari babafashe babakuramo impuzangano zabo, nubwo hari abantu bari bakizambaye, ariko n'ubundi wabonaga yuko babakuyemo ibyabo, haba n'imbunda bafite. Abasirikare 116 nabo ubu ngubu bari kumwe n'abandi muri Kigali Pele Stadium. Sinareka kuvuga ngo u Rwanda rurakarama, kuko rwaje kubafata abakomeretse bose, rugenda rubavura, yaba ari ibikomere bafite rirabavura. Abo ni abasirikare ba Congo ba FARDC, bamwe muri batayo imwe yaba yabashije gucika bitewe n'intambara uko yari imeze, gusa babafashe neza, na n'ubu ngubu baracyari mu Rwanda. Gusa nubwo intambara iri kubera muri Goma, amasasu ntiyasebye kurenga umupaka, yarenze umupaka yinjira mu Rwanda, yishe abantu 9, abandi 30 barakomereka. Yishe ibikorwa remezo byinshi, haba amazu y'abaturage, imihanda yabyishe. Umva umuvugizi wa polisi y'u Rwanda uko yavuze. Nibyo, hakurya y'umupaka ahateganye n'akarere ka Rubavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ingabo z'icyo gihugu FARDC zifatanyije na FDLR zarashe ibisasu ku butaka bw'u Rwanda. Abaturage 5 bahasiga ubuzima, n'abandi 35 barakomereka, ariko barimo kwitabwaho. Ubu tuvuga barimo kwitabwaho hagana he? Muri centre de santé zitandukanye hirya no hino. Ingabo z'u Rwanda RDF zirahumuriza abanyarwanda ko umutekano ari wose, kandi ubwo kujya mu biganiro ni ukuvuga ikintu bari bushake, icyo bari buvuge bashaka, ubwo ni ukukiba. Mu gihe ubwo batakibahaye, nabo barakomeza barwane, kandi tageti ni ukugera muri Kinshasa, kuko ubu ngubu bidasubirwaho bafashe Goma, ubu iri mu maboko ya M23. Uyu ni umuvugizi wa M23 wabitagaje, Dr Oscar Barinda, yabitangarije abanyamakuru bagiye batandukanye. Gusa kuri uyu wa kabiri bamaze gufata Goma, uyu wa kabiri tariki 28 z'ukwezi kwa mbere 2025, hiriwe hacicikana amakuru ku mbuga nkoranyambaga, hagaragaye amashusho abaturage b'umujyi wa Goma bakiriye neza M23, bishatse kuvuga yuko kuba bayifashe abaturage nabo yakiriye neza, kuko ubu ngubu Goma iri mu maboko ya M23, ntago iri mu maboko ya Goma. Bundi bishatse kuvuga yuko mu gihe Congo itagiye mu biganiro na M23, mu gihe zitagiye mu biganiro, ntago iyi ntambara iri buze guhagarara, birakomeza bigende gutya, ahubwo bagende bafate n'umujyi wa Kinshasa, kuko ntago bari buhagararire ahangaha mu gihe batagiye mu biganiro. Ngiye twabanye muri aya makuru, banyita Joshua. Niba ukunze ibiganiro byanjye, ndagira ngo ukore like na subscribe, maze kugira ngo ibiganiro byanjye bijye bikugeraho mbere y'abandi. Imana ibarinde, ikomeze kubarinda. Amakuru nzajya nyabagezaho ku gihe, kandi yagiye acicikana hirya no hino ku isi.